Nomor 2, was-shadaqatu ben ngelakonin sodako. Sodako nikah sebisa selamat dari azab kubur. Sebelum pesampian keluar sodako, ya sebenarnya dia lah. Mon karo 1.000-2.000 ji kelitikan. Bagian karo seltek tangke. Ya sebelum pesampianan otok mon bogon seksaan jurajur ya pancet. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ya nyongok sodako karo 2.000. Minta selamat dari bala. Ya belum bebalan jala pola. Orang-orang seiman dengan Gusti Allah cuma nganti lagi khazainatul maula malian. Allah Subhanahu wa taala mampu abeles de apa sek keluar kaulaban panjenengan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sadabu, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tak bakal akorang dunya sek kebe sedekah beli atamba niki debut Gusti Kanjeng Nabi. Sodako niki lakone nomor 2. Nomor 3, wa qiraatul Quran. Muntro selamat daripada azab kubur engki beneka orang kele ahli maca Al-Qur'an. Mula orang tak ngatamaki ning bulan Ramadan Al-Qur'an tak hatam, tak kira hatam lu bulan Ramadan tak kira. Tak boleh dipotongan ya, ada potongan rela apa pada biba apa ndel. Hatam bulu Gus pak kali iya terusan masjid wa kake. Al-Qur'an baca ning bulan Ramadan, mun ning bulan Ramadan nika kuli bisambian tak di hataman Al-Qur'an, tak kira di hataman ning luar bulan Ramadan. Cek ning bulan Ramadan nika pasarna Al-Qur'an kok, tak baca Al-Qur'an. Orang sahli baca Al-Qur'an, maka kuaku orang nika bekal jaga bi Al-Qur'an. Al-Qur'an saja ning alam kubur kuli bi panjenengan. Bene anak, Pak. Bene keluarga, Al-Qur'an saya baca. La ilaha illallah termuka lesan pagkembang